Nijangkar Bengal School Teachers Association Akimi Committee at Dumaphan, Semi Pateng, Maikai Nipo. Kolonihan lumayan dinikang. Manja Bonglo di Mengarat Horpak Pendulong Kacis Lampet, BGP Development Chokce. Biar dang tialong tawar dolong kawi pulo de lata ison mek kawi asolo athi mek venglor ta langroi kitukok ajok dam thek pulo ti par thek pulo ti mek kawi asolo sonsi tifuman jalum bajang constituency ka par longlong ti moarok adu kedo kherunik ka chelenga tawar kedam ke bang phere mimi ampi athi bonglong ti moarong kedam atawar non puanda sarkar pena kerap thangta longbon pela apong MP MLA MAC election lenang leta dolong nang pipo pualam thi puchat akama bang avide lapuson poloti nonang ke leji MLA election a hutke BJP sarkar long cherap dum thek thele athi nilitum kidam ke bang ke sungo putak karbeng long autonomous council atu nang chini ne lapen la sa dolong aphan apong lu kachuning wi bonta rara ke songa lam thi arju je pusi bonglong timorong arat tham pachini bo lapen barla pora hutloti laso to warmati laso to long kache kapji aphan khole mati lothia phan pe selamsi school ke da maklim somara to maphan positami pakap dunang ahut pen men langge the dutti ahut ki kewek pen sita kap nang koklo posit nang pachini dun laso long ki sung nai ki osomar school ki dun kasek sak ke so kache pon kasek sak lapen LP school teacher atum kewang kasek sak lapen rong asoratum kachuning ripon non ki khik bom BJP sarkar along kedu Karbeng lo autonomous council kachari CM Dr. Tuliram rong hangaphan bonglong timu rong asor atum prapjen pen dolong nang selampi serak thaputsi chining report Manja pen Kiran Hanse report Northeast Bay News. Pinilada bonglong timungarong nilitum arat pen cirung cirek pen dolong kim lo nilitum han arleng thedum non caribom BJP sarkar atum nilitum da bhut ki jog dunde gali bhuta jog anutin CM atum phanta je nilitum dolong neng ku thanun lo sarjuni timung phanta batahini dagwang ta frangsi ke unity sar unity mung nang cecakta nang litung kari ke dolong bo no anta ave lapen ga aku dolong nang pipo dolong nang lepo September ceklo ke alang tunang cek alo September par date ben aku non marsa ceklo se nang opening po data ave da senili tungge la sona ki sungke cicagonelo la daga rong adona phai la anaki ong student la anak ong kaita lang thelo bte nilitum phule pen te hinua phan pen lason se nilitum parbom lasi phule pen ho phan pen lubong phan pen ke par ke bharia riks lasi la anak sung pen jongsi non charibom sarkar nang lang le polotang ne ku pisi dola pipu ke develop ke BJP neng ku na develop lo nitum han ke ajata ve ajata nilitum hane nai PJ hana aning awe sudah me nilitum ke nilitum बहुत पोलिंग सेंटर के हिडिम तेरन वानों बिठी भांग नilitum PS के सीधा में nilitum बहुत की जोग्रामन ता लांग थेउट बोतंग दे लांग वेक पेंसी जोग्राम निंग मीटिंग वांग लोबते मिथांगा बहुत के होदे चेपा लुकसान रिपु बहुत चुपीदुन पो अथांग दा लेवे थेगलोंग ले सीधा में नॉन nilitum के लान की सुंग जे nilitum अदोना फाई चिरुंग पेंसी JCB चलोगाय लो नॉन दोलोंग ता nilitum रात पेंसी केम लो लासे nilitum के प्राप्जिन पेन नॉन के दुबो मा सरकार तुम दोलोंग नंग पीवेक नंग पु ला लो nilitum नंग चुनिंग रिदुं के BJP मीडिया होय तुम Nijangkar Bengal School Teachers Association Akimi Committee at Dumaphan Semi Padeng Mai Kainipo Bangso Semi Padeng Mai Long Dikreng Rangke Rongpi Memorial School Alongsi Padopo Lakha Circuit Amreng MEC constituency arlo Dikreng Rangke Rongpi Memorial School Ahemalong WKD MESTA Committee along Kedua Tum Anaphan Semi Kideng Mai Inipo Bangso Mai along Semi Padeng Pono
Sado Assam Karmachari Pariksat Amai Phu Lapen All Assam ME School Teachers Association Amai Phu Dipen Sarma Pen Simi Patengpom Bang Solong WKADMES TA Akibi Amai Phu Borsing Ingleng Kongchun Bang Sundar Giri Lapen Bang Ingkora Photum Simi Tengpom Sado Assam Karmachari Pariksat Amai Phu Dipen Sarma All Assam ME School Teachers Association Akongchun Bang Adol Chandra Das Lapen Mai Phu Karbi Language Teacher Association Pen Don Sing Bi Lapen Ki Ong Dungatum Chitong Nunsi Mayardi Chipidu Pini ke nilitum dak rangkerong pi ME School di Kreng West Karbi Anglong West Karbi Anglong District ME Teacher Association lasu kimia committee semeke deng lasi pini lasu semeke deng pen bangke nilitum West Karbi Anglong District ME Teachers Association taisi registered association lo under All Assam ME Teacher Association lasi nilitum ME Teacher Association along ke duan West Karbi Anglong kado kawe ke duan teachers Karbi language teacher pen cenglok la pen full red la kado kawe cenglong same teachers la school long pima ke sung siksak la pen nilitum aphan authority satum yaha ke bangke pensioner atum phanon mate salaria panon kaprek ladak teacher satu pan kapasik saglo department akapat asil lahai itu kacedan je pan pulote itu unity tunai aso unity tunan pulote itu institution nang kok aso institution ingtangti pulote lahai kisuman homoisa ka directly ke government pan paleno through institution municipal nai la suppose itu West Karbi Anglong ME Teacher Association la chingrum nai pulo la chingrum pen itu 25 May 2025 bakri pahang jalong conference dolo aso conference ateng pensi nili pan mai for punang kilo la pini mai for pu deng pen pini le la di Kreng karang kerong pi ME School long nili presiden la pen nili Sundar Giri alang le yang sekretari aku deng situ pini sini tulo la pen aso semi ke deng along All Assam Karmachari Parishad a presiden akeh defensor ma la pen alang li ke presiden lo All Assam ME Teacher Association presiden lo la alang li pensi tumhan pinidat rangkerong pi ME School long semi nang padeng iklo সদৌ মধ্যংগী শিক্ষক সংস্থাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জিলা সংগঠন পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা মধ্যংগী শিক্ষক সংস্থা যোৱা মাহত তেখেতসকলে দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন সম্পন্ন কৰিছে এখন নতুন সমিতি গঠন কৰিছিল আমি বিশেষ কিবা অসুবিধাত আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতি তাত আহিব পৰা নাছিলোঁ তো আজি তেখেতসকলে আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু সেই মৰ্মে আজি এটা পবিত্ৰ অনুষ্ঠান তেখেতসকলৰ শপত গ্ৰহণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হৈ গ'ল আৰু খুব সুন্দৰ শৃংখলাবদ্ধভাৱে জিলাখনৰ সম্ভৱ শিক্ষকখিনি আহি ইয়াত সংযোগ হৈছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হ'ল শিক্ষকৰ বিভিন্ন বিষয় জড়িত বা অন্য কৰ্মচাৰী জড়িত বিষয় ইয়াত আলোচনা বিলোচনা হৈছে আমি খুব সুখ পাইছোঁ ইয়াত আহি আৰু এনে সাধাৰণতে আমি কাৰ্বি আংলং এই পাহাৰীয়া জিলাখনত আমি আহি খুব আনন্দ পাওঁ আগৰ পৰাই O signify klepliar ni polonia long arniting kloipen handlum kelangkapang krepena jok hemba masam mandero bonta polonia rat aphan non ki kikhibom yamaturam dekthik ke duwa hut alang li ke claim ke tam misen pena jok alang li sai che claim pon se polonia rat aphan misen awar sai ki pon thur lapen la so office mate akol ki bi kang pupon ke alu hiaman pengs CM Dr. Tuliram Rohang alang ni pansik ke pangpupong. Lapan alang ni risang ho haragat MLA Darsing Rohang lapen tipu MLA Bidasing leng YM Rites Inghi Langhin MEC Billy Mohan lapen kiti kiti ngatum dan amche tongdu tang tialang litung kaning je ponalam thile arju iksina. Puluni Pendrupo Bejantang report Northeast Page. Salah cabai putak nali pikam puluni sapulas cabai putak nali pi ini bukan si mason malah oh lah puluni cabai alam putak oh cabai bang lagi aja ini tuh bom lo lagi lapen ke bajar long dan itu bomnya lo lapen rapi mana tuh cabai ketia dia panjang central government ta deng bom thank you sir thank you lu teksta department asai kan labanso asai lagi Kenala di kita kata dulu kita ngomong-ngomong masak su bilang bukan kayak gitu kan
Laga kami tu enjoy laban ke ini sapulo aktifkan kita Charlie. Laga sumber tu mana mana isu ke kota punang lo. Maksudnya ke Bulipan Kardianga Autonomous Council Nagoya Textile Department laban so kelang ate mencari konanya kan itu kan cuma siam sama satu negara bahasa jadi mana pula bukan maksudnya ikan ini datang nang humri kan datang mana kisah ini datang kolong lo masuk ke kolong atau ikan ini dah lokal mele sar dosi orang kan pergi kan cuma siam sama satu negara bahasa tolak dulu balik tu dia patin kan kat dunia lah instructor handle textile laban ke training center laban so ada kiting kerana bang lempon ang posisi ni tunai di tahun laban ke ada boundary wall kan kena nak isu dulu tidak ada boundary wall kan ini training misalnya boundary wall dulu kan boundary wall laban ke training apa ke laban so training ada laban ke office ada masih account tu ini pun SOP atau pensiun sana di kono, saya jadi bikin kerana